تعيشها cunto أنت ضلع محاوج ani fiiri ani Soomaali inta mar badan ani sheeg صح cunto ani jecel zaid ambulo waay ambulo ani you jecel like ambulo so much zaid ambulo yo soor lakin soor ani keri waay soor Soomaali keri maaha ama soor ani keri waay soor Somali naag Somali belo waay naag Somali belo waay fiican waay insha Allah okay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسولو هذا داود يا الفيديو عسب ما أنت يلا جوجنا ما أنت حل جوجا صاحبك عيسى وحاول وقرأ كرتين مرة وريش عشان عالم وكذا وتين فيديو بدنا وحاجة وريش عضوي لكن وحاول مركي وريش أو ميديا لايك أو منها محل يجري سيد اليوتيوب وكلو ما وحاول ما أنت وريش لكن هوري إذا عاد كلو أني وريش وما ذي نجرتو maanta waxa way anigu ila fadhiyaa Mr. Isa waxa way ciyaariyahan way markii hore waxa way saaxiibkaygu ahay from Morset haddana ilmo la jooga marka si wanaagsan Isa marka wuxuu kaga dugan ciyaariyahan kale oo Soomaaliya jooga oo ajaanibta ah wuxuu kaga dugan Isa wuxuu ku hadlaa afka Soomaaliga wuxuu ku hadlaa oo isticmaala afka Soomaaliga ma sha Allah afka Soomaaliga si fiican u bartay kulli af Soomaaliga ama qof markuu wax baranayo laba ay khusaysaa inuu af Soomaaliga si fiican u barto markaas uu yaqaan wixii oo dhan inuu markaas qofka haduu barashadii ku jiraba waxa way macnaha wixii oo dhan hal mar isticmaali karo waxa way step by step marka aniga waxa sameyn doona English ku hadli doona isaga af Soomaaliga ku hadli doona si macnaha isaga English ku fahma laakiin isaga aan waxan ku hadlo dhan ama waxa aan dhihiro oo dhanba af Soomaaliga ku sheega macnaha aniga waxa uu diina English ahaan isaga af Soomaaliga ku sheega marka saas way videogi waa haduu soo gaar videogan soo fadlan like saar share subscribe saar waa kaas nala soco Isa welcome to Buali Media thank you so much brother okay I told them like Isa is from there Morset you used to be friend there in Morset and now he's here in Elmon okay like I want to ask you questions as English way and you just answer my questions in Somali. It's okay. You have to show these people of mine that you know Somali. أنا Somali Listen, you from? أنا Uganda واي. أنا أجيك Isa. يرتوي إلمان. Uganda. Yeah. Okay. Isa, how many years do you here in Somalia? Somalia maanta 4 sana jooga horseed sidii sanadka ilmaan jooga 4 sana waay 4 sana okay 4 years yeah Isa Ajika you know I'm making you know he has his own people I have my own people like so we are all Africans but you know anyone or any country has his own language that's true now I know Ugandans can't understand Somali all Ugandans cannot understand Somali but Ugandans will watch me this now is the Somali now I'm the Ugandan Ugandans will listen my voice then the Somali guy will be here is here now Isa the third question is like which number do you play in the game? Kat Hadil midfield kat Hadil number 6 ama number 8 okay Isa how do you learn Somali this language Somali lugha Somali hoog waay hoog zaid لكن أنا صاحب بدن أفهم هو صاحبتي Somali صاحب Somali friends like me بدن هذه كوا هذه صاحب غالية هذه ما شاء الله هذه صاحب حدا من قصنا هذه صاحب 4 سنة ما أنت كو هرسيد هذه ولا لا هذه
xerada horseed imaa adiga salaam adii walaalo waay adii saxiib ma adii walaalo waay waa faham laakiin yartooy horseed kulli saxiib maanta ilman saxiib حتى يرتوي بس معها يعني همرونا بحوريجا مرويني انه صحيح بدن اجيجا انا فرسانه هاي حتى سومال الحمد لله حتى سومال عبر وهير Would you like to marry Somali girl? Somali ناك سومال بيلو ناك سومال بيلو في انواع ان شاء الله Okay. Will you ask me a question or I will ask you a question? You ask me, maybe I'll also ask you later. Okay. maanta waa ujeedin Ciisa nala joogo Ciisa waxyaabaha uu jecel yahay wadankii uu jooga kulli waa ninka kaliya aad aragtay af Soomaaligiisa waa okay yani waxaan weydiinay English aan weydiinay su'aalada isaga soo ifaham macnaha af Soomaali aan u sheegay isaga his understanding laakiin English af Soomaali ahaan uu jawaabay marka wax kale ma jiraan saaxiibkii Ciisa maanta soo boqosay hore uu sheegay ma sha Allah kaliya ninka af Soomaali waa dhameeyay hadda kadib videoyadiisa waa soo badan doonaa hadda ka heshiin af Soomaaligiisa ka heshiin videoyadu waa many videos can get done on the Asaga. Like now, we will give you Somali girl. Okay? Yeah. Like, when are you expecting to go back there in Uganda? Uganda في حد وريال وقت ماته حد وريال وقت ماته لكن ما أنت ديارات مالي هاد ديارات مالي لكن ديارات وافرة COVID-19 لكن ديارات وافرة إن شاء الله أني أوغندا بها. Okay. But you, for your life, you are now a big player. You're not only Somalia. Yeah. You go anywhere in the world. So you know, if now Nigeria wants you, let's go there. You Kenya, like. Yeah. Now let's use Somali both. Yeah. I will use Somali. You also use Somali. Yeah. إذا adiga maxaa like cuntada ugu jeceshahay cuntada la cuno maxaa ugu jeceshahay ani fiiri ani Somali inta mar badan ani sheeg cunta ani jecel zaid ambulo waay ambulo ani jecel you like ambulo so much zaid ambulo yom sor lakin sor ani kir waay sor Somali kir ma ama sor ani kir waay sor hog afan sor Somali خفيف like Uganda عمل وقال كينيا عمل وافا هوج واي لكن صار Somali لكن صار Somali خفيف زي وافا يعني صار هوج جعل يو دور يعني دور جعل زي دور يوم ملاي دور يوم ملاي. Okay, Isa, you have wife. and children. أنا واقبة يو الكبير لحسنا. وده مسينا سامين ويل Somali. ويل Somali مسينا. دي موجود لكن ما تيريس واي سوق. قبل سوين تيا دي موجود. لكن ما تيريس واي لحسنا ما تيريس واي لكن وين تيا دي موجود. Isa, أصحاب تقول أهل ميديا محلنا. أصحاب تقول أهل ميديا like our friends in أهل ميديا. What will you? على الميديا فيري. على دي سب. مجرى على فنان أتاجر هسيس فنان. The artist. فنان. يا فنان. You know فنان. فيري يعني بربطني شيء فنان Somali كو محمد بيكي قطر زين. يسيس وعمك تغانا يسيس. آمين عميشة يو. That one you used to listen there. I love. Another is Abba something like that. Bello. Yo awale bello أذن لكن كو محمد بيكي وا. Okay, Mam said BK. Ujud dah. Nanti saya lagi tanya. Okay, YouTube brother. Like the YouTubers, which YouTube do you support? The YouTubers, the Somali YouTubers. Somali YouTubers? You know YouTubers? No. You know CK? No. You know Drizzly? No. You don't know them? No. You only know Fanan. I only know Fanan and it's called who? Shator. Shatrol. Okay, Shatrol. Ajikis.
أجيك صاحب أجيك صاحبك صاحبك يا مروان حمروان YouTuber. He has a YouTube which has almost 100 something. أجيك صاحب واي أنا مروان ورق شيء أجيك صاحب واي أجيك Okay. Now, okay, you support Ajax, you also support Mam Said BK, you also support Awale. Those all guys are Somali. But you know, in Uganda, do you have a very singer that the world knows? Badan. Jose Chameleon, Baby Cool. That one is Ugandan. Baby Cool. But what about Awilo? Awilo, that's Congo. Congo. And the other man, what do you call Diamond Tanzania. The near countries. Yes. The near countries like Kenya, Tanzania, Uganda, Congo. Yeah, Congo is also around. Now, if you're playing with Edmond, the wonder thing that you made since you came to Somalia, what is that? Is there any wonder thing that you have seen in Somalia? Maya, really, Somali. The wonderful thing. Somalia Bell wafan. Somali Bell. The thing I saw that was wonderful, Hamaruna Baha, Suk Malay. Wafan. Malay way. Bismillahirrahmanirrahim. أنا شيء كان ملاي كان معاه شيء ما كاس ملاي وين زي yeah Uganda وين no Uganda bad مالي ملاي like Victoria لكن I have seen that like you know when you just go to what do you call this airport Entebbe, yeah, international airport. Yeah. When you just go, you're landing, yeah, you see the lake. Yeah, the lake. Like in Malaya Marine. Very big. Very big. Wednesday. That's what. Wednesday. The wonderful. I want to say I've never seen big fish anywhere. Okay, Somalia, Wahajiro, like there is so many kharah. You know kharah? Explosion. Yeah. Since you're moving around, have you ever seen somewhere exploded? ما And you just shocked. لكن كره لكن كره زوبي أنا أرسل جوجا أنا كويس وافهم أنا مسكولو كويس أنا هوك زايد مسكول كل وافهم لكن I've never seen the shock yes لكن ما شاء الله ما أنت أوكي واي أنت الصومال ما أنت أوكي الحمد لله okay وقدامين last what will you conclude for our friends? Yeah, this is Bu'ale, yes. كل صاحب كيز is Gobble. What do you Gobble. ما فهم. Gobble is region. Yeah, it's nice region. Yeah, it's a region. Okay, أنا مركب أوجدين مستر عيسى هرتوا والله غف وقلبه ونعكسه واي is good by the way. عيسى مقالك يقول وعسر دوم لكن مقالك يقدم بهم نقندونه. We will come for him for so many again كسر عدسة قرار كسر قرار عيسى بنا محلي جربيه بركاس وأكعد 60 if they request for you another time. We can just come. Inshallah, أنا تيار ويو بوعلى ميديا كلك سلامة تعجر عجيجة إيسا وكسلامة تعجر كهذا علما وكسلامة وسومالدان كل وكسلامة كل وكجعل كل وكجعل زيدها أنا شيء غوري لبات سومال غوري كات Uganda قول لبات سومال أنا سومال جعل زيد كل وكسلامة وإذا سلامنا مركا وحاول فيديو حاجة نقبلنا فيديو حاجة أنت كل من حين رجلنا خير بدن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته